ia la to tato pese ia na tu le ron fo ai fatalo fa le tai au fo se wo se uso after the tu le tai au fo tato fe roi. Praise the Lord. So on the Muava'a, Tumaleli ileo latana, sisi lefu aman malo ilo anganga. Sepiliano, so on the Muava'a, Tumaleli ileo latana, sisi lefu aman malo ilo anganga. Never know te whātaro whatua I tato e karisia. So whaman malo Yesu Keriso. Tato matua whalenganga e maisio. Whiau nang nang. Tu ina ma whatua. O lava yara ma whanau e tato e karisia. Malo sai fua malo langi mavi ia le tua ni tai au. Me pere sai fua ma le olo yo tato te ngata. Ya foi tato to fa foi de inga ma fa tai ma fa manu le tua nei tai au. O ana ne se no area tua. Tato te ne au ia me nei tai au. Tu atu lo to le tua nei tai au. Ta pena lo nganga I le tua. Tu na tu lo to ia te ia. Tato se na mia lo nganga pa ia. Ato na mia lo na mamalu nei tai au. Ia fio me of tia tato maftanga. O me o ma la fatino I sau tauranga I le tua nei tai au. Whanangolango le nganga pa ia ro na mamalu. E o wina mai. E whamanuia lo loto nei tai au. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Holy Spirit, come in. Change our hearts, Lord. Hallelujah, Jesus. Fill me. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Holy Spirit, we welcome you. Praise. Come and change, Lord, the atmosphere. Hallelujah. We're calling on you today. We're calling on you today. Come into our hearts, Lord. Fill us afresh today. We're calling on you today. We're calling on you today. Hallelujah, Jesus. Come into our hearts, Lord. Fill us afresh today. Anganga Bahia. Anganga Bahia. Afioma. Lolo to. Fatu.
loto ya te oe nei tai au. Bato se mana o mia ama oe hanga pa ia. Bato se mana o mia na whaunga nei tai au. A whia mai al maftanga la whanau nei tai au. Hanga pa ia. Whai fuara nei maftanga pa le se noa ma oe. Ana no wato ma tau loto ma le loto tasi. Ma ranga tasi o la whanau nei tai au. A whia mai a lo wanganga. A whia mai a mau whamunga. Whia mai a mau whamurianga nei tai au. Whahu lau whanau nei tai au. Wamea umara whatinga le tauranga lau ni inga le tua nei tai au. Ta maa whahu mea uma mātou te whaia. O se pese o se silva. Whamanu atua ia te oe nei tai au. Upu whara le tua le whamotunga. Au whainga tauranga nei tai au. Lord, we welcome you as your presence fill this place. Lord, we welcome you. We call upon your name. Lord, we welcome you. We feel the warmth of your embrace. Praise the Lord. Come and move. Come and move. Lord, we welcome you as your presence fill this place. Lord, we welcome you. We call upon your name. Lord, we welcome you. We feel the warmth of your embrace. Come and move. 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 Angangabaiya. Afioma. Iuloloto. Faatubuma. Angangabaiya. Olofalelene. Olaulene. Angangabaiya. Afioma. Otebalawa today. Otebalawa today. Afioma oeleli. Fatumu mai matone. Otebalawa today. Otebalawa today. Afioma oeleli. Yes, yes. Let's welcome him. Lord, we welcome you God, our Father, God, as your the Son, presence Jesus fills Christ, this place. God, our helper, Lord, we Holy Spirit, welcome you. you're most welcome. We call Your joy, upon your name. your peace, Lord, your we fellowship. welcome you. Hallelujah, as we rejoice Feel the in warmth of worship, your embrace. thanksgiving. Come and move. Yes, yes. Come and move. Come and Come and touch. Fresh Come anointing. and move. Yelangona imata uma yefalele na Leauma malu. No matter what fear. No only sana. Yes, Father. Yes, Jesus. We rejoice in our worship. We rejoice in our fellowship. And especially with the fellowship with our God. Hallelujah. Hallelujah. Come and take your rightful place in the hearts of your people. We can feel your awesome presence, your anointing, your blessing, your fellowship. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, pati pati. Wajailo wotua le fale le nei amene. It's time when I allow for fear. We are in a season of festivities, of celebration, a season of thanksgiving. Not only we are close to the end of the year in our ministry and our church work, amen, but we are waiting for the baby of Christmas this coming week, amen. So it's a time of rejoicing. Hallelujah.
makes you want to shout hallelujah to Jesus. Amen. Because of what he has done for us. Oh, yeah, what I see, Tato Manuia, Tato Delea. When I think about the Lord, how he saved me, how he raised me, how he filled me with the Holy Ghost, how he healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how he picked me up and turned me around, how he placed my feet on solid ground. Sing it again. When I think about the Lord, how he saved me, how he raised me, how he filled me with the Holy Ghost, how he healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how he picked me up and turned me around, how he placed my feet on solid ground, it makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. Makes me want to shout. Makes me Hallelujah, wanna hallelujah to the shout, Lamb of God. hallelujah, Messiah. thank you Thank you, Jesus, Jesus. Lord you're Our worthy Redeemer. of all the glory Our Lord and our and Savior. all the honor and all the praise. Thank you, sweet Jesus. You are the Lord of Lords, the King of Kings. Ole tamaima moe wanabe sema tu wangasala. Ole leona yuta imanu mano pea. We manu malo ile tunga manu maleoti. Manu malo ile fide satani mana. Ole fwe we mbia ni manu malo le wamato manu malo yo mai ile taya ole me. So ifu amanuia. Matu fale nganga malilo na ukalisia. Faila ufafitai. Thank you, Jesus, for that great salvation. The sacrifice that you made for us. Hallelujah. Wafamangalo inaya matuwana sala umalaba. Oh falaba laba. Wafamalo no inayo mato mayumalaba. Mayana saudo tonga. Mayana file mu moni. Le file mu ele mafaya semea. Ele mafaya staciona vese. Ona na umaya ke biso Yesu. Ele ngata ile ore odi loto. Odi la ufa no tanga bato matino wa mato mangalo wa mato manuia wa mole ole fa ba we wa Fatu tua ya Yesu amaile tuspaia o ina talia o yema Fatu tua lo suafa we ta uwe mato wa fa na ole tua afata yanga ngapa ia no manna so son e tau toru ina e mo mamole moli fa tua. Hallelujah. Fatonu for lau fasino online for lau. Manuia mafile muaya inga elele ya fatinonga la nanga ya te oe alele kadesia. Papali'itele nganga pa. Thank you, Father, for your mercy. Thank you for your grace. Thank you for your unconditional love. Ele fua ila mato ne faya te oe. A oe la rofa sili lava. Silly tu mau with Father bau. Ele aisi liwititi. Father, we're so grateful. Hallelujah. We are serving a wonderful God, a loving God, a forgiving Father. Thank you so much. Thank you, Jesus. Makes me want to shout hallelujah. Makes me want to shout hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all
Shout Jesus. Shout glory. Pese. O lata mai. Emesia. Lata mai. Pepel Christmas.
a shout of praise to our Lord, our Savior, our Redeemer, and call upon His name. It's the name above all names. I call on Jesus, He's a wonderful counselor. Oh, glory, hallelujah. Oh, glory, hallelujah. Glory, hallelujah to the risen Call upon Jesus. I call on Jesus, He's a wonderful counselor. Oh, glory, hallelujah. Oh, glory, hallelujah. Glory, hallelujah to the risen King. Living, He loved me. Dying, He saved me. Buried, He carried my sins far away. Rising, He justified. Freed me forever. One day He's coming back. Glory stay. Living, He loved me. Dying, He saved me. Buried, He carried my sins far away. Rising, He justified. Freed me forever. One day He's coming back. Glorious day. Oh, glory, hallelujah. Oh, glory, hallelujah. Oh, glory, hallelujah. Glory, hallelujah to the risen King. Oh, glory, hallelujah. Oh, glory, hallelujah. Oh, glory, hallelujah. Glory, hallelujah to the risen King. Send them on down, Lord. Send them on down. Lord, let your Holy Ghost come on down. Send them on down, Lord. Send them on down. Lord, let your Holy Ghost come on down. We can't do nothing till you send them on down. Lord, let your Holy Ghost come on down. We can't do nothing till you send them on down. Lord, let your Holy Ghost come on down. Oh, glory, hallelujah. Oh, glory, hallelujah. Oh, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. That's right, I'm so glad. I'm so glad Jesus lifted me. I'm so glad Jesus lifted me. I'm so glad Jesus lifted me. Singing glory, hallelujah. Jesus lifted I'm me. so glad. I'm so glad Jesus lifted me. I'm so glad Jesus. Jesus lifted me. I'm so glad Jesus lifted me. Singing glory, hallelujah. Jesus lifted me. Oh, Fe'etau, City Awe Yesu. Oh, Fe'etau, City Awe Yesu. Oh, Fe'etau, City Awe Yesu. Blessed be hallelujah. City Awe Yesu. Oh, Fe'etau, City Awe Yesu. Oh, Fe'etau, City Awe Yesu. Oh, Fe'etau, City Awe Yesu. Blessed be hallelujah. 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 City Awe Yesu. Abasabalanga. Ilawali. Ilawatua. Ole liinga. Ole alanga ole manu malo. Ole alanga ole famanu. Awa sili la volatato watua. Ele muta ele mama ele uma. Lona lofa sili ma oema. Melena tu ile mamanu ile langi ya fio mai.
sua fai sili sua fa umana. Atau te avantu ya te ia fo ina bi inga sili. Fa pali. Fa la fa ula ya te. Yesu sili oe sisi o mato limaya oe o te tau o e to atasi mato te ifo atu ai matau e paia oe Yes. e paia oe Yesu. Meditate on those words. Yesu sili oe sisi o mato limaya oe o te tau o e to atasi mato te ifo atu ai matau e paia oe Yesu. Ua sili oe mamalu oe faneneina oe paia oe papaleina oe vinga ia via oe ua sili oe mamalu oe faneneina oe paia oe papaleina oe vinga ia via oe mato te ifo atu ai matau oe Yesu mamalu paia sili Yesu mamalu paia sili Yesu mamalu paia sili Yesu mamalu paia sili Yesu Tu sama no manu pa ia sili. ua sili oe Baba fa baba. mamalu oe faneneina oe paia oe papaleina oe vinga ia via oe ua sili oe mamalu oe faneneina oe paia oe papaleina oe vinga ia via Sala winga ya te ya mene. Sili na bawe. Eu ne mana. Sukeriso. Our Redeemer. You are our Savior. You are our hope in glory. Our hope for eternity. Jesus. You are the great I am. You are Yeshua HaMashiach. You are the true Messiah. Hallelujah, the hope of Israel. You are eternal Father, the Prince of Peace, the wonderful Counselor. You are. Hallelujah. And we worship you. Glory,
glory. Worthy, 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 worthy. Holy, holy, holy. Jesus, you're so wonderful. Yeah, Mama Lou. Yeah, Bahia. Mamalu, Bahia, Sili, Sili, Yesu. 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 Mamalu, Yesu. Bahia, Yesu. Sili, Sili, Yesu. You are the Lion of the tribe of Judah. We worship you, Lion of the tribe of Judah. Precious Lamb of God, precious Son of God. We bow down to you and worship you. For we adore you and we love you and we praise and worship you. Thank you for loving us. Hallelujah. Adore him. Lion of Judah, we worship you. Lion of
are so beautiful. Oh, Jesus, Son of God, we worship you. Jesus, Son of God. We worship Jesus, Son of God. Jesus, Son of God. We worship you. You worship are We worship the victorious Lion of Judah. Yes. Lion of Judah. We worship you, oh Lord. We worship Lion of Judah. You are holy. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Let's adore him. Oh, come, let us adore. He's magnificent and holy. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore Emmanuel, our God, coming to be with us. He alone is worthy. For he alone is worthy. For he alone is worthy. For he alone is worthy. Christ. We give him all the glory. We give him all the glory. The honor and the We praises. give him all the glory. We give him all the glory. Christ the Lord. Yes. That's why we're here. Matou te pāti patia. Masiti alovi inga e te tauia te oelo matou tua. Whaloa loa o ao taitai. Ao wholau lau e kalesia mai la matanga o le nei tau sanga. Tau seanga. Tau whai wiu. Wenga whare ministry ma le kalesia. Whaatali foi le o mai o le pepe o le kerisimas. Alo whama manu pe o ao tausi. O ao la veai. Lo ao whalo loa e manawa mai le ola fau ia so uma. Mai le mano longa i o mātou tino. E te leo i le ao ma le pō. E te whasoa. Ua malie pule. Ua malie le leilo ua lofa. Ua malie whasa o. Le ua mātou oli ai le nei tai au i le vi inga i a te oe. Oli i Leauma manu, oli le mawhatanga le uso. Halleluia, o lou palelea le atua, o lou vi inga le alo mātou atua. E la eia i oe. Le mamalu ma le mana ma le malo si uma. Le pule au. Le atua whai venga o le atua ami o tonu o le wha masino tonu. Le na whai le langi ma le lalo langi ma meo tu mwai nai. Whai a whai i mātou. E ofo ngia lava. Wha fo e lou vi inga. O la mātou taulanga pati le atua.
Hallelujah. Mai le loto ua malie. Loto ua fia i lau whao le tanga. Fia i le atua fia i a Keriso. La e ai oe. Nei maso uma e wha, wau whao waulo uma futa mai. Taimi o tutoe o le nei mawhatanga. E ala atu i a Yesu le lei wha pele o le uo le lei ma le wha maoni. Ala langa fia lana whanau. Amen. Pele toi avelo taulang pati le tuol ni taiao. Koe whala po arau pati mo le tua. Ele lei le tua. Tai meu malava. Amene. E makaukia le lei o le tua. Amene. Le utato o me se tasi o vaenga o le tapua inga. O le taulanga. O sfuluai. O tatu iai le vaitau o le o aso e taua e tatou o aso fia. Ai a komanga kuar kelsiano. Ili usi aso fia. Amene. O ia fia nga sau Yesu ele o se misionga nga sau ai e kafao lalang. Amene. Nga sau e maliu. Amene. Nga sau e whair kaulanga kong yo lai o e mau. Inga ia ka maua le malo le atua ma ka maua le ola e whavau. Amene. O le aso la lea. O le aso enjoy e le au kelsiano. Le anga o kako maua le ola e whavau. O ngole kaulanga nga penga Yesu. Amene. Fai malekala e peru. E kusi e peru. E ui lava o ia o le alo. A o mea sati ngai o ia. Na o au inai o ia usiusta. Ai fai mail whekala inga Yesu le whanua i ke se mane ina uafu toto o ia ma alanga i le atua. Fai mai ea. Lo utamae. A fai e ma fai o na ese o le ne hipu ia te au. Ai au o le fai o lo uloto. A o lo finangalo. Le ala la winga o le whamikalanga. E le fai ngō fia le mea sau Yesu e fai. I lo nai tūtangata e ki ngā. E mamafatu aisa langa o le anga sala umalalangi. Nga whahe e ia te ia. Nga kau veinga. Inga ia kasa o loko mka mangalo. O le kaulanga la le ka ua i kako. O le taulanga o taulanga. E ngatai le me ka ua kaulanga. E makau kia le kaulanga. E le mawhai es kaulanga ka ke whaia. O nga ausia le mawalunga. Ma le mawa e le kaulanga nga whaia Yesu. Amene. Amene. So le wa ai kousi ho mai so le pehi se I. So le kau kako fia. Amene. Aisia. Wa kako le wale fasala inga I kako o fasala lo tatou atua. E sui ai ka ua. Amene. Aka ko mai la ka fai kaulanga le tua se ka ko mai e fai kaulanga fia amene aka ko mai la ka ko lo le mfer ka ko kaulanga nga usiel mo lungo kaulanga fai e Yesu Keriso ai ka kau ya ka ko fai kaulanga le tua malea a totoa malelelei fai foi maleloto fia male usu sta ya fai el kaulanga le tua malea a mioton wa sia o le tua o ia na fai el taulanga malea mioton le la wa olai le o olai amene le wa ala mangeka o aveo e matari mafino le tu ona o le taulanga e tasi ai afe na faia Yesu Keriso le la ka ko fa mga kuinga le vais fo amene ila stofi le asong fanga mo ya Yesu amene ya maelo kula mai mai pati ya Yesu ave ya Yesu lo kula mai lo mai pati saung le la kamel outpes amene. The windows of heavens are open. The blessings are falling today. There's joy in my heart. Since Jesus made everything right. I gave him my old tattered garment.
Mato siti atu le taulanga, sfulua iwa uina lau whanau lo mātua tua. E oi lava le aise taulanga i lalo nei e au sia le maualunga le taulanga na e tāpena mo i mātou. Ta mā, o mātou whaia malo mātou loto malie, ono le taulanga na e saunia mo i mātou o mātou wolai, o mātou mangalo ai, wa vea i mātou mau whanau lo mātua tua, ona o oi Jesu Keriso, whaftai Jesu Keriso, lo walofa ma le whamaoni o lo walofa ia i mātou e ule ti ngao le oti, e ui lava i le anga sala ma le o ono le anga sala sa mātou whaia, e te le i whaafiti le moni o lo walofa, ina i o mātou maua le ola e whavavau, e fo ia te oe le vi inga, ia pale lava oe le atua le vi inga. Le taulanga wa oina ia whapa ia mwhapa male mana o lo toto Jesu Keriso. Mātou whanga ina mo launga luenga, whamanui ai lau e kalesia i tutino umal e kalesia, e meise ai nga umal nei e kalesia inga luenga mpisinisi o a ongal whanau. Sili sili ona mawalunga lo vi inga Jesu. Amene, ma amene. Tato o mai le sauninga o whamantunga le tae au. Le apea uno mai do wao ma mo ina mai o whonga la tui te e tato se te tano. Yo wao a ue le tua le sidi sidi ese lava la ua fio. E ura vai la ua fio le vi inga e whavavau. Awa e pa ia oe e mamalu oe lo mātou watua. Mātou o mai le vaenga o le sauninga, o le sakramento o le whamanutunga, o le sauninga e pa ia i o luma, sauninga na whaia i lo fina ngalo ato to, mātou atu i lau fio whamole mole, i e anga le mai, so soli mai a te mātou, o a fwoi no mātou se le neva yaso whamangalo mātou to maa, le utal nei sauninga whamone mole. E alofa. Whamanatu pei o mātou tangata. Le atoanga o loa lofa. Ne e liutino ai. Ono i mātou tangata angasang. Mira o ngā lue. Mira mātou mawhawhaunga le nei tai au. Sauninga o whamanatunga. Ono lo suafa Yesu. Amen. Ole, sauninga o whamantunga. Ele o se sauninga na soifua mai lo Yesu Fatu uloa. Ele o se sauninga na soifua mai lo Yesu nofo yala ia lea i se falitalimalo Fatu atu e sau al te mina maliwai. O le sauninga le whamantunga tātou te whamanatu ai. Le Yesu ma le tuainga soifua na soifua ai. Mai lava i le pepe mea se ia o lava i le sātauro. Tūnga mau ma le toi soifua e lo tātou wali. Se ia o ina toi siti ae o ia i le lang. Mai tala tuspa ia. Atua ai ma tau feinu. Ia o tau whaia le nei mea ma whamanatunga i atea. Ta pena mai le ususitai o Yesu. Ta pena mai le loto maulalo o Yesu. Ta pena mai lo na whamaoni. Ta pena mai lo na lefe foi ai. Ta pena mai lo na alofa. Ta pena ilo na loto whamangalo. Aisea, na liutino tangata le atua i le langi. O na oe mau. Ana le alofa la. Yesu ina ia toe whaasau ina taua. O le tangata ua vāne maftanga ma le atua. Talu le uluai tangata. Ele ato toa ia te ia ta penanga umo sauninga le nei.
O le whamanatunga fo. O le sauninga e whamanatu mai a te tātou. O le soifua, ma le maliu, tanumia, ma le toi soifua manu malo mai e Keriso Yesu. O le atoanga le nā ma le taunuunga. O le olanga o e mau tangata Kerisiano. O le whanotanga ua whaia ua atoa. Ua le lei. Ua maea. Le ai seisi mea toi whai ai. Pau a leo ta me vai. Whai mai le vangelia Ioane. O le areto le ola. Nā lo tātou talia. Talia. Talia wawhea. Whatuatua iai. Whatuatua o Yesu Keriso. Nga ta pena ina le sauninga le tātou te whamanatu ina. O le atua lava ia o le whawawau. Talala tala apostolo Paulo. O le whaolotanga Keriso. O le alofa tuno leo le alio me alofa fō ai fua ina mai. Ta te leo toi oe toi te tongi se tau. Ta te leo toi oe toi tinga ina e polonga. Wha tinga ina o tātou tangata. Ina ia maua iso tātou wala ile. Ola e whawawau. Ma le whaolotanga le ewa umana ta pena Keriso Yesu. All we have to do is to receive it. Receive it. Receive it. A toi el sauninga le fa malolonga. Batala perfecta. Ora fa la balava. Malolo onta tamai. Oe mau. A toi fa salotonga o a venga o a fainga ta o a fita. O mai ia mafofau. Amen. O mana, toi soi fua manu malo, Keriso Yesu. O ta whale tonu, o ta anga sala, o me uma, na tutui e Yesu nunga sataro. E le ai seisi mea ta te toi whaia iai. Pe te whaia se mese se, pau alau me whai, alu i lalo, whamau lalo i lumo le tua. Ta talo mo lana whamangaronga, toi whoi mai. E le isi se toi oti. E te le toi alu e te toi tauanga pongi ma e ngofo e le frefu. Ma e le aidwa yaso atoa se toi whamangalo. Wauma. Wauma. Wamaea. Watauru. Whaia mo oe. Whaia mo au. Ai e se sei le aso ma le aso. E te mo mia lo alu le lumo le tua loto maulalo. Te talo i le tua e whamangalo tātou. Ar whasalo tonga wauma na whai. Whaia Yesu. Lele tātou mai whamanatu. Whamanatu. Ta watu pēi a te oe. Tau mai a te au. Amene. O lo tātou wala i le ola e whamavau. It's already being prepared by our Lord Jesus Christ. Pawane mea tau e whai ole. Talia. 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 Awal masasalo. Awal ese se ula sauniga lei. Awal ese se fatawemu sauniga lei. Benga le mai tala apostolo. Maya ma fau tangata susue ya teia. Awa wa tele tangata wa mamai. Na ai sauninga wa mamai wa feotilis. O lo tel tonunga, e lo tato se ma tato ang sala. Ai ma fuara tupu menga, o lo tato fata wemu tato tele tania Yesu. Tato mai le pena ia lo fa mantunga o se bea le pe ula yai. Awa. Nanga laila patai mai tātou tu spoia nei pei tātou o tangata whapena. O le ai whalemi ngao. Ai e lete li tonu iai. O na tutupu leo mena. Ar mene ta eo tātou e kalesia. E alofa Yesu ia te oi. E alofa Yesu ia i tātou uma. Wa vanole langi mo oi. Wavanole langi moa. Wavanole langi mo tangata malava. Amen. Ai seana maliu Keriso mo tātou. Eo al tangata lale no fodofo poltito lungo poltito. Fale oloa. Tangata lae feo ai soloma. Ai stupe. No maliu e foi Keriso Yesu. Menga awet fata wemu tangata wapena.
Au le sa tupe ave yai au fata wembu. Na foi tangata na mali we foi Yesu. Amen. Maltala Tuspaia le utato lata le vaitau. Le vaitau langa vavalo yai ya. Perfetta. Al vaitau foi langa vavalo yai. I fai evangelia. Amen. Fai me walata le temi tato ti famanatu ai. Le soifua ma le tama fai mai e lona ua le malo. Amen. Al moni mau i ane fai mai a. O le lofa le nao le atua na awina mai le tama. Aisea ina ya wana yese tasi e whanu. Tangata whatu tua ia te ia le whanu. Ai mafuta whatasi ma le atua le ola e whawawau. Le kalesia au tau awina le areto. Ma le waina tato tutu lai whatasi. Ma fo faula voi e le tua. Ma fo faulo na lof. Ma fo faulo na anga le lei. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Ele ai lava seisi lofa e siriatu. Na ilo lona lofa ia te oema. Ona sa ia e o ta whale tonu. Whapare pale ele tua ni o ta vai vainga mani o ta se. Ai fofola mai peona au ia toi ma ule au a toi mo le po. Ai sea. E fi mafuta le tua ia i ta ua. Oi ma o le tangata soifua, o tangata ola. Ave iai al wharupenga o pale li i o ngaruenga mamana o le tātou watua. Udera vaso. Udera vai tu vaso a vatasi. Yesu malauso. Taltalano ai Yesu mafamnatu atu Yesu ya te lato. Tau whapupura atu ya te lato. Le ato le sira sanga le fatali mai Leauma e leo toi mamao. Ona ia savali le iai. Mene ia tango la ia le wasi tia la reto yo la to Leauma o tofi ma tu atu la so. Fa pe atu ya te la to o lo tino le nei. Yo to faya le men fa mantunga ia tau ya so uma to te ai. Ma sa fa pena fo le ia faya. Ina wisi tia lei pu la to Leauma ma fa pe atu ya te la to o lei pu le lei o le fea ngai nga fo le lo tonto. Yo to faya le nei mea ma fa mana tunga ya te au ia so uma to te feino ai. Awa so uma to te ai ma to feino ai. Le nei a reto ma le nei waina to te tau atu ai. Tau atu ai. Lo muriu se i o. Ina i o toe fio mai. Kalesia. Le tuole ba totama. Faftai te le lava. Faftai lo wolofa. Lo wolofa ina tele. O lo wolofa e tu i le noa. O lo wolofa e faa wau. Te le manatu lava ni o matu le ato toa. Au lo lava alofa le tua te tali ama tau i lo wha maoni. Aftai lo wanga le tai au o mātou tutula i fo i au Leauma. O mātou si tia la reto ma le waina. O mātou iai whatasi mo mātou tiltonunga. O lo tino moni. O lo toto moni. No foi na mai mātou o lau whanau. Mātou te talia ina mo lo mātou whatou tua ato toa. Fatasi ai mo lo matu teltonunga. O lo soifua lava laua fio. I le taimi le nei e o i le whavavau lo mātou watua. Pa ia le nei a reto ma le nei waina. Amnuia lau e kalesia o mātou mātua whale anganga. Mātou uma.
O mato ia ile nei mafutanga sofa tasi malawa fio. O le mafutana o lo alofa ia te mato. Ia vi ia o e whavavau. E whavavau lava. Ina tadia ia. Uma toi whai atu sa o e whaftai le tua. Was rich, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide. Left behind heaven's throne. Hallelujah, Lord, hallelujah, to Jesus. Build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owed. Broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Hallelujah, Lord, hallelujah, Jesus. You took my place, laid inside the tomb of sin. You were buried for 3 days, and then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Le tua mato tamara mato saune whanongolongo I la upu. O wa fionga o le sulu I o mato vai. Mane mana marama I o mato wala. O wa fionga I o ngā e whatonu ai mato. E a wa ia wa o e whapoto mato I lo finangalo. O la upu le tua e whamanatu I a te mato. Se alo finangalo e aono mato muni muni tu I e whai. Mato te talo le tama. Pa muni muli. Se e whau I lawa wauna. O le ala mai e lau upu le nei tai ao. Mai lava I lona tumua I ao se o le lofi ona
Mato talo le tua. Iai lo wanga le le. Fa uvoi na mato fa longo longo. Le mato fa longo longo le poto. Mato longo na ina la so fina ngalo mo mato. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Be your oil tua. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious. Thank you, Jesus, for all that you have done. We're forever so grateful to you, Lord. Thank you and we bless you, Jesus. Hallelujah, Father. Hallelujah, Lord. Praise the name of Jesus. Alana mai lalo. Amole sei tu tato ie. Tu inumale ie famule. No team stating. Ja, fatalo fatu ni taia o sofa manu malo ia sukariso. Ja, amele te faliu lau neighbor, neighbor. Lord love ni taia. Thank you for being here. Come on, people, turn to your neighbor and te wamnatu e tau na fa mai altu se falinga ona elei. O maltu se falinga o tato por kalame e sa fenga yai. Ya talitono o lo ta penal tato e kalesia mole langi male ola e fa vau. Ya ai mai se le sitianga o lo tato sauniunia ti yai. Ya to e faliu lau neipa mai fai neipa. Neipa wa ready. A te o tupu le sitianga ele fai kirisimasi. Ete alu. Come on, people, turn to your neighbor and say, neighbor, this is serious, man. If you miss the rapture, you are going to go through the 7 years of tribulation. Tātou foi la, e tau te pisa ile lalolangi nei. Ai e tāpena pena le tangata mo le sitianga. Wa e te le loa le me tupu. Amen? Ya, fatalo foi la neighbor, wa e ready mo le sitianga. Ne te ua balu umalo malo si te mafau wa ta faunga o kirisimasi. Ai te ua alu le sitianga ile fai kirisimasi. Ia ai umai funga lo kirisimasi. Ia wa e nofo i nei le lalolangi te ui tau sanga o popoanga. Amen. Ia o tu le ia le vanga le lunga. Mo le atu le nganga whaafitai tatou kalesia ni tau sanga. Ia wara ia. Amen.
Tele mea o whai ele atua ni tau sanga. Ia, e me se fo ele o whai tatou o mal nei teimi. A o tatou whiola pea. Amen. Talo whatu fo ia ila tau o teimi mo nei o tatou mafutai. Ia, e me se fo ia mātua malanga mai Samoa. Ia, leo soi fo manuia. A tili. Ia, e me se le pa ia la silasi o tatou mafutanga. Ia, a vise pati mo la tau tatou whaitaulanga. Ni tai au. Ia le ali, tatou au lia fo ili nei tau sanga. Ia, kirisimasi le asolulu le la asau. Ia, ia le atua. Let's sing this song again. Alala mai pei lalo. I just want to sing this song. Pese ale no sunei. It's a beautiful song. Taile atua wa. Ia au mai tatou ni nei mamau. Amen. Let this song minister to you. In the name of Jesus. I was rich. I remember who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. Sin separated. The breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside the tomb of sin. You were buried for 3 days, and then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious Bless you, Lord. Thank you, Father. Lord, I ask you for your help. Please help me to share your word this morning. In the name of Jesus, be glorified. We thank you, Jesus, and bless you, Lord. Amen and amen. Thank you, team. Mai se pati mole tato vai pese. Kai lava I lau tō ngā luenga o loo. Pai e iau sa te itas.
Ia la tato wo i le upo le atua le nei tai au. O tu se whaalinga leo tato o mai le whai ungo le tato the last part o le tu se whaalinga. So from here to here, ia le la wha umai le tato tu se whaalinga le nei tau sanga. I felt e te tau ona whai pēr ma wha manatu ia I tatou ia le mele la tupu lumanai. Because this is where we're heading. We are heading to the final acts of God. Ona ile sa fa mai na tu se falinga me le lo fa ni mai le tu tatu teo en temne. And so it is imperative that we understand what is about to take place. Ele taua tatu lo me yo la tupu mai. It is my responsibility to ensure that the church is prepared for the return of Jesus. It can happen at any moment from now. And honestly, this is what inspires me to continue on serving Him. There are difficult times. Life can be very tough. With all the challenges we face every day. But what inspires me is that there is hope tomorrow. What encourages me is that I know that this life will come to an end. There are two things that man cannot stop. Number one is death. You cannot run away from death. And number two is that the end times will also come. And both are absolutely in the control of God. So we have no way to interfere what God is doing. But we have a responsibility to follow what God is doing. We must follow what He is doing. So for us, we need to understand that God is about to bring everything to an end. This message has been preached over the last probably 2,000 years ago. And because 2,000 years ago are now gone, it means that we are even closer to the end. So I want you to be inspired and lift up your eyes and look up to God. Don't give up in your walk with God. Or even don't go to sleep. It is time for you to do what you have to do. And that is by being active in the service of the Lord. So here's the book of Revelation. As I said, I wanted you to understand just the basic of the book of Revelation. Most important thing is that you know what is coming and that you must be prepared for it. We've already talked about that this is the church age. So we are about somewhere here. The rapture can happen at any moment. But the Lord Jesus will come from the sky and we will all go to meet Him up in the air. And then we will be with the Lord forever and ever. And as soon as when the saints in the church is raptured, 7 years of tribulation will begin. 3.5 years is tribulation.
Le tonu mala after sanga mua The pua ngā mama. last 3.5 years will be great tribulation. Tonu mala after sanga muli pua ngā mamafa. The Bible tells me it will be very difficult for anybody to survive this period here. Well tu spa ia la fainga tau no la tanga taimi le. However, the Bible tells me that there are people that are going to be saved in this period. No ta ua tu spa ia ia foi taimi ona foi tanga tana to fa sa hoina ma. Fa ola ina taimi. But it will be very difficult if you go through this period. Ana matua fainga ta lava pe fa te uia taimi le. Pray that the Lord will give you enough strength to make it to the end. A uia ia te tano e mai le malosi le tua. Le ia fai uina Because no 7 sabari. years is going to be absolutely very difficult. Ona fitu tau sanga leo la matua fainga ta lava. As soon as when we go up, this man here, the Antichrist, will rise and begin his rule. Taimi ata te si ti ai ia ona si. Tu lai mai le o le antichrist so ma matala tai inga. And his government, together with the beast and the dragon and the false prophet, will begin to set up a very powerful one world government. Lana fainga malo le ma le manfe ai ma le perfetto pepelo. And no matter where you run, they will come for you. Fela me te sola ai e o mai ale fainga malo le su e. So it will be very difficult that time. Ona matua fainga ta la wal taimi le. This period here, which is towards the end of the 7-year tribulation, I le taimi le o tau fai ui unga o le pupuanga mafa. that God will come for the total annihilation and a complete destruction of the world. Ona angai mai le tu e lona to sa mafa fa le anga ina uma. That's a wrath of God. That, you know, when you think about when God is angry, Yeah. that angry is not the wrath of God. Le to sa le o le tua. O le ita o le tua le o le to sa le. When we talked about the wrath of God, it means that He has no mercy no more. Ya. A fai sa lo le tua le to sa o le aiso na lo fatu no o to toe. So we are here in this period, the last time we've talked. Ya tai muli na le o ngai mai le na tatu tana no ngai ai. So let's have a look at Revelation 19. Fa lingas fruiba. We are here at the marriage of the Lamb and the church. Ya to ia le tau sa maanga o We've mai already moe. talked about the mystery Babylon and the Babylon the Great, O lo tala no ina ai papelonia lilo ma le papelonia tele. which is the one world religion. Ya o le kalesia la vale tasi And la ia remember la. that Babylon the Great is always talks about Babylon. And it's not Iraq as we know now. Papelonia tele le tala no fa linga e le o Iraq pe taimi nei. Babylon the Great is a political financial system that will rule the world during the period of the one world government. Papelonia tele le o le fainga malo le. O le ala tu pulea uma And so fainga. straight after those events will be the marriage of the Lamb and the church. Na so mai le ma le tau sa maanga ta mai mamoe ma le So kalesia. let's have a look at Revelation 19 verse 1 to 8. O mawai nei mea. No whaalongo le pese I o le leo tele o le moto. Please, if you have a Bible, look at your Bible while Leauma is reading. O mawai nei mea. No whaalongo le pese I o le leo tele o le moto tangate to tele o le langi. Ua whape atu. Halleluiah. Wai le li ilo tātou atua le whaalatanga. Ma le vi inga, ma le whanene enga, ma le mana. A wai wha maoni, e tonu fo I ana wha masinonga. A wau wha salaina e ia le whawhine talitane e sili. O le na wha aleanga ina lalangi lana whaitaanga. Wa ia tau yatu ia te ia lava le toto ana au auna. Wa lato toi wha yatu, aleluia. Wa alua elo na asu e wha lava. Wa wha pauto ina e to alua fulu mal to a wha. Ma mea ola e wha, ma ua ifo I le atua o le te ele no whaali'i. Wa wha pe atu, amene, aleluia. Wa o mai fo I le leo mai no whaali'i wa wha pe mai. Ia vivi I atu I lo tātou atua. O tau an au na uma. Ma o tau e matatau ia te ia. O tangata nuu a toa mali'i. Wa o whaalongo fo I e peisea I o le leo o le moto tangata e to tele. E peisea I o le taalili o vai e tele. E peisea I o le taalili fo I o whai titili te tele. Wa whape atu. Aleluia. Au wa ua whai matupu le li I le atua e ona le malosi umalava. Ia tātou fia ma oli. Ma tu watu le vi inga ia te ia. A wa o mai le tau sa maanga o le tamai mamoe. O lona fale tua fo I wa saunia o ia e ia. Wa tu inatu fo ia te ia. So go home and read. Ano el fale me Fe'etau fa uma. Tau But here pasuri. God has punished the great prostitute
Ia o le o whaasalaina le tuore The whine great tane. prostitute in the book of Revelation is the false one world religion, O le ata lea whine tane ia o le ekalesia pepelo. Le which corrupted the earth with her immorality. Ia na o le na whaasaseina le ele ato lalolangi I So lana remember, the whaitanga. one world religion is not a true religion. This is the anti-Christian religion. Ekalesia pepelo lea, e leo se ekalesia moni, a se ekalesia whasanga tau. So then Ekalesia God moni will e kemis. avenge the death of his saints, of his servants, Tau ia tua i e le tua, e whasiotia wana au na ma. preparing the marriage of the Lamb and the church. Ia o saunia I foi leo le tau samaanga o tamai mamoe, ma le ekalesia. So let's have a look at verse 9 to 10. Ua whai mai foi o ia te au, ia e tusi, amu ia e watala ina le tau sama anga le tamai mamoe. Ua whai mai foi o ia te au, o awhionga moni ia le atua, o na ufa apa ua tu le Leauma o na vai, e ifo ia te ia, a ua whai mai o ia te au, Yeah, ia oi. so the marriage of the Lamb and the church is the eternal, it is eternal fellowship of Jesus and the church. Tau samaanga le al tamai mamoe o le mafutanga e whaavavau le valea. Yesu Kiriso ma le ekalesia. So if anga le upu leo le fai poiponga Yesu ma le kalesia, ele se fai poiponga le pepe o le fafine mal tamaloa. Although o le winga o le fai poiponga lea, o le close o le relationship lea. Meaning of the marriage of the Lamb, it's not like So when the Bible says the Man and marriage woman. of the Lamb and the church, it is talking about the eternal fellowship of Christians, those who are being saved, and Jesus Christ. o le winga moni o le tau samaanga le por fai poiponga o Yesu Kiriso ma futa ma le aupa ia e whaavavau. So they will enjoy the wedding feast of the Lamb and his bride, the church. Ma lātou ori ai lava i le tau samaanga le al tamai mamoe ma le ekalesia. And he will give the church the finest pure white linen to wear. O ia vatu fo ia i lātou ofu tā la loa sina. And you see, ofu fine e. linen represents the good deeds of God's holy people. O le whailonga lea o le lei o le tua i ona tangata. Now, after the marriage of the Lamb, now the Lord Jesus is preparing the church to come and have the battle called the Battle of Armageddon. Na wa uma le tau samaanga lea sa uni lo le whaola e fo i mai. Whai le tau i amaketo. Now, this is really powerful. Tua malosi o le mea lea. In Revelation 19, verse 11 to 16, Na uilo atu le langi wa vanoa, whaauta foi, o le sol fanua sina, o le ti ai foi wa ingoa ia o le wha maoni ma le moni, o le ami o tonu foi na te wha masino ai, ma taua le taua, wa pei o le mumu o le afi o na fofonga, wa ilo nao foi o pale ali e tele, wa ia te ia le suafa ua tusia e le iloa se tasi, wa na o ia lava, wa ofu foi o ia le ofu wa fufui le toto, wa wha suafaina o ia o le upu o le atua, o au foi o le langi, wa mulmuri atu ia te ia i lunga o sol fanua sina, wa o ofu ila tau le ia vavae sina, ma le mama, wa alu atu foi le pelu ma aina ilona fofonga, ina ia tai ai e ia o nuu, e pule foi o ia te ila tau le to ua mea, e soli foi e ia le soli ngā vine o le to sama mafa o le atua, e ona le malosi malava, o ia te ia foi le suafa ua tusia ilona ofu malona vai, o le tupu o tupu, ma le alii o alii. Yeah. Okay. Lo le fai poiponga. Lo le fai poiponga a Yesu ma le ekalesia. After the marriage of the Lamb and church, The next thing that will happen will be the Battle of Armageddon. so o lo le ma le tau le amaketo. Well, the marriage was basically setting up the church and Jesus Christ to come and fight the battle called the Battle of Armageddon. O le mafutanga lea, tau samaanga lea, ta pena i masa Lea uni Yesu le whamatala aupa ia. pa ia whai mai e ranga i leise meo i kungo le ia lea. But o lunga i le vangi mongi mo. E sau wa Yesu solfongo pai pai. E leo solfongo la la kama lengo fo yo solfongo pai pai le sau lunga solfongo nga Yesu solfongo le Antichrist. Yeah, up in heaven, the Lord Jesus Christ will ride So on the white Jesus will horse. come on a white horse. Ti e mai Yesu Kiriso. And all the saints that have been raptured here, Ya, fa pe fo i ma au pa ia uma si if ti. you're going up in a rapture, Fa na si ti o e. you are going to have a white horse. So Mawala Jesus will sol be whanua riding papa. on a white horse, Tia Yesu sol getting whanua himself papa. ready for the Battle of Armageddon. Ta ina mai le And all the people that
went up in a rapture Ta se mana au pa ia uma. will also be riding on a white horse. Na te mai fo in sol fanua So pai pai. Jesus is leading and you are riding behind Jesus on your white horse. Te mai Yesu tai tai So mai turn to tatou. your neighbor and say, Tatou neighbor, mai ai sol you fanua are going to have a white horse if you Ai go lo tua up oi. in a rapture. E te mai sol fanua pai pai fantasi mai Yesu. If you don't Pai go halu up si in a tianga. rapture, you halu are si not tianga. going to ride on a horse, but you're going to have your head cut off. Ai le alu si tianga. ia e Because te it le means si that tia you're sol going to be fanua. down here. Remember, everybody that will make it to heaven in this period will be beheaded. Tai. A fai te le alu si tianga e ui puapuanga mafa. But na vai those se who ina lo goes ulu. up in a rapture will be riding on the white horse. Se whakai kainga le whakai Ana tau e o si tianga. Te mai sol fanua pai pai. Tasi mai Yesu. Amen. And Jesus is leading the battle. Taina Yesu le tau ole. And everybody else is following Jesus on a white horse. Ai moni muli uma mai ele au pa ia Yesu. Ava pela Sol ngai ke fanua ke pai. ke sol fo ngolo wola ngako. The day will come, if you go up in the rapture, you are going to be riding on a white horse. If you haven't ridden a horse in your life, Then to your that neighbor, day say, you neighbor, will you know ride a white horse horse? for the first Your time. neighbor, you know white horse? Sol fanua sina pai pai. Ole a e te ai. Mai Yesu. So afonga mai la. E mai tala tu sipa ia. Fa mai ole olono ofu vai, ole vai olono ofu vai. E po ole vai ole ofu vai, e fa ole vai olono ofu vai. E tu siele ngo ole tupu. Yeah. It is written on his Amen. thigh, So ala sau Yesu. King of Kings, Lord of Lords. Amen. Mai olo o ia ofu mai fo ilono ofu were dipped in the blood, and his title was the Word of God. Yeah. He was clothing and garment. And from his mouth comes a sharp sword to strike down the nations. Lona fafonga sau ele peru fatau mai. And he will rule with an iron rod. Ia pu le foi o ia. He will release the wrath of God like the juice from the winepress. Ela o mai lona to sa I lunga o le manu fe ai man. So Na malo. that battle will be certainly going to be already won by Jesus. Le tau le mautino lava o umo na malo ina keris. Amen. Amen. And so the next thing that will happen is that God will call all the birds of the air. Au ele le tu e manu fe le umo langi. Let's have a look at verse 19 to come and have a feast on the bodies of those that will be slain by Jesus. Na yo mai e faile fainga ai tele tinoti. The beast O e and, le fasiuti. the beast and its king. Ya, o le manu fe ai malana vai. Revelation 19:17 from Muava'a. Na ulo fo ile tasi a ngelu ua tu le la. Wa alanga fe o ia male leo tele. Ua fape atu I manu uma e fele leile taulo to ingo le langi. O maia, ina o tau fa potpotoani le fainga aia le atua silsili. Fe'etau. Ina iau tau a ai tino tupu, ma tino tai o taito afe, ma tino tangata malolosi, ma tino solfanua mai o tie ai, ma tino tangata uma, o e sa o loto ato mai polonga, o tangata nuu ato mali. Ona o wiloa leo le manu fe ai ma tupo laulangi, ma lato au o whapotoina e tau ai le taua, ma leo tie solfanua, ma lana I tu taua. Ona puea lea o le manu fe ai atoa ma le perfeta pepelo, o le na fai ilonga I ona luma, o mea ia na whaaseina ai e ia o e ua iai ilonga o le manu fe ai, ma e ua ifo ilona whaatangata, ua lafo la ina ila ua le pathi, ua mu le te yo. Amen. So tangata uma leo, everybody that belongs to the group, this one world government. Tangata umolo muli le manu fe ai malana fainga malo. Everybody that do not receive Jesus Ele o iai keriso ia ila tu. as a personal savior, O le li male faola I o la tu ola. that will be involved in this battle called the Battle of Armageddon. O la tu ia la tau le tau ole ma They Yesu will all Kristo be malana dead, pa ia. slain by Jesus. Ala am fasiotia uma e Yesu. And the Bible tells me that the birds of the air will feast on their Mal bodies. tu spa ia la amatua. Fia le fainga ai manu fe le tino tangata. And so this guy here and this guy here, the beast and the false prophet, Manu fe ai mal perfeito pepelo.
will be thrown into the abyss. Lafoina foi le lepafi maliteo. Amen. Amen. Yeah, we saw taulang pati le tua. Yes. We know what's coming, Amen. and that will happen. Luan meo le o mai tupu lava. And so the next thing that will happen is that Satan, where am I? Satan will be bound and locked in the abyss for 1,000 years in Revelation 20 verse 1. Na ulo fo ile angelu wanu ifo le langi. O ia te ia le ki o le toe le ngata. Wa ilona lima fo ile maya ua mea tele. Fe'etau. Wa pue fo e ia le tarako. O le ngata tuai. O le ti apolo lea masatani. O ia fusfusia fo ia te ia e tausanga yafe. Wa ia lafo fo ia te ia le toe le ngata. Wa pupuni fo ia te ia. Matu ina atu le whaama fo ilonga i ona lunga. Ina ia le toe whaseina e ia o nu. Te ia atoa ia tausanga yafe. Ama vai fo ia. E te tau ona talaina o ia ina yaso. Amen. So, e umalona tau le tau alea. After the war, battle of Armageddon, This guy and this guy will be in the abyss. na lafoina no le man ai man perfect pepelo i le O na lepafi. sau role o le angelu e sai satani maloka i lalo i le toe le ngata. Yeah. The angel will come and bound Satan For 1,000 under the years. abyss for 1,000 years. After And thousand. so for 1,000 years, Satan cannot deceive the Christians no more. Ile afe tausanga le ile to mfai satani on fase se. So this is here. Yeah. This is a 1,000 years. A 1,000 years, Jesus will rule the world from Jerusalem. Le afe tausanga fo ile. Ole don fo tupu a Yesu mai Jerusalem. For 1,000 years, Satan will be locked, Ole loka i satani taimile. and he will have no opportunity to deceive anybody no more. Le te mfai ona ye fase se se tas. Okay, and the next most beautiful thing that will happen Le si mea matango fia lava le atupu. after Satan is bound Ina o omana sai sai maloka satani. is the resurrection of the tribulation saints. Ia o le toi tutu mai le o le au pa ina fasi o tio This is beautiful. taimi o tosa, taimi o le. If you don't go 52,000. up in a rapture A feite le alu si tianga. and you happen to go through 7 years Ai ui le of taimi. tribulation, Fitu tausanga poponga. don't lose your faith. A wala vane e a le seama. If Sia e lo fatu tu. if the beast and the false prophet come and they say you recant Jesus or you want to have Jesus, if you don't, I'm going to kill you. Just tell them, kill me. I want to go to heaven. A fai o mai man fe ai man perfect pepelo fe mai. Because Fa all the saints that will die in this period here, e wa o le au pa ia o mala fe o til taimi le. those who have decided to hold onto Jesus Ai la to umana bala o mau le fatu tu ia Yesu. in this period called Great Tribulation Taimi le o poponga ma fa and fitu tausanga. tribulation will be resurrected first. Ia So la. they will go up here to be with the Lord Jesus for 1,000 years. But the Christians who die here will go up here, and anybody else that will die here in this period will be resurrected in this period for judgment. But I am talking about those who die in Christ in this period here will be resurrected to be with the Lord Jesus and reign with Jesus in a period of 1,000 years without Satan. La to umana mali Leauma fe o til taimi le fitu tausanga poponga mafa. So, La to tu Revelation 20 verse 4. Tupu fantasi mai Yesu. Na ulo fo il no fo ali ima ila to ti ti e ai. Wa tu ina tu fo il fa masinonga ya te ila to. Na ulo fo ia nganga o e wa vai e se ina o la to ulu. Ona ole mau ya Yesu. Ma le fionga le atua. O e na le ifo le manu fe ai po lo na fa tangata. Na le talia fo il fa ilonga yo la to muaulu. Po la to lima. Wa la to wola fo ima ua fai matupu fatasi ma keriso. I tausanga yafe. Au e to toe o e uoti. E le toe ola ila to se ia atoia tausanga yafe. O le uluai toe tu le na. Amu ia mona wapa ia le ua ia se tofi le uluai toe tu. E le o foi le pule le oti whaanua ia te ila tou. Ai avea ila tou mos taulanga le atua ma keriso. La tou te fai matupu fo i whaatasi maia. I tausanga yafe. Tai. Ngai ko kongo le fiong pa ele tu ke wa pe kala sepi ele hai. It's all in the word of God. Everybody that will be headed in the spirit for Jesus, Vai ina la to uru taimi le mo Yesu.
will be resurrected here Na mo moto e tutu mai. to be with the Lord Jesus in 1,000 No fa years tupu fatasi mai Yesu le afetau sanga. without Satan. Au noa mai satani le waloka. And you can imagine being under the rulership of Jesus Christ. Matango feel na tai. Beautiful. Na no fa tupu ai Yesu. Amen. Tai ina So no if ma you lo miss the rapture and you happen to go through this period here, be strong, be courageous, die for Jesus. ai misial si tianga e ui poponga ma Because fa you fitu. are going Ye yoti to- mo Yesu. You are going to, after this period here, you will be resurrected to be with the Lord Jesus for 1,000 years without Satan. Wa yoti temile mo Yesu e tu mai. Ma fruta fatasi mai The Yesu le rest of afetau those sanga. that did not go up in a rapture La tau will ele yo still si be in tianga. a grave until the second resurrection that will come when the Lord Jesus sits on a throne, the judgment throne, to judge everybody. Ani si tangata uma o te toe o lo feoti le toe tutu. Blessed are those who share in the first resurrection here. Mo ia ina to na Amuia fatasia. ila tau o le af. Fantasy. Tu mai I tangata ia na feoti I ono Yesu. Yes. They will enjoy being under the leadership of Jesus Christ for 1,000 years. So if you don't have time to go to Jerusalem, the day will come when you will rise in this period to be with the Lord Jesus here in Jerusalem for 1,000 years. Mo ia le toe fatasia toe tulai mai o e woti o ia Yesu. So turn to your Mafuta mai neighbor Yesu and le say, afetau neighbor, sanga. isn't that wonderful that Jesus has done this for us? Matango fia lava me o faia Yesu mo i tatou. Follow my. This is not myths, this is not legends, this is truth. Amen. Me moni lava le mele. If you look sideways to me and you don't believe what I'm saying, the day will come when you will see it. Amen. But it will be too late. Sa petele tel tonu mai. Family to See, spay. Lolo lima pa wa fa le inga temine. Lift up your hand if you're born again. Lift up your hand if you're born. Don't lift up your hand. Lift up your hand straight like this if you're born again. If you're born again, you're happy to go in a rapture that will save you from having to go through this period. Afai o e fa na fo But wina. if you go through this Ora, period, hello, and we si tianga. repeat again, then hang on to the Lord because you are going to rise here in the first resurrection to be with the Lord Jesus for 1,000 years. Petele Amen. aro si tianga e ui poponga mamafa. Beautiful. Au fi mau ia Yesu. Te Now, tu mai. in verse 7, chapter 20, verse 7, the final defeat of Satan. Pea a tō fo ia tausanga iafe. O na talaina le o satani ai le mea na pui nai o ia. E alu atu fo o ia e whaasese nuu o I tu e wha o le lalulangi o koku, mama koku, e wha poto ia te ila tau le taua, ua pei o le one o le sami ila tau o na tō tele, ua e fo ila tau le mafolo lalulangi, ua lato si o mia fo il tonga lau wapi le au paia, ma le ai ua wha pelpeleina, o na lui fo le o le afi mai le tu e le langi, ua susunu ai ia te ila tau, o le ti apolo fo o le na whaasese ia te ila tau, wala foina o ia le pafi ma le te yo, o ia le manu fe ai ma le perfeta pipelo, ua puapunga ina ai ila tau le ao ma le po, e whaavavau lava. Amen. So as I said, I'm just going through the very basic of the book of Revelation. We don't have the time to go into the details. But if you understand the basic, that will be enough, more than enough for you to hang out to the Lord. Amen. La na mata fai fa mtala tu. Ia So- me au tu na tupu taimi le. So after this period here, O malo le 1,000 years. afetau sanga le. Satan will be loosened again, will be loosed from the pit of hell A to talaina mai satani mai le pafi. Mai to te go iau. into the ends of the world Na ia toe ruatu I turu inga lalulangi. to deceive the nations of the world. Toe whaasese ina fo ile ia tangata. The Bible lalulangi. says specifically he will go to the nations called Gog and Magog Ruatu ia ia koku mama koku. in every corner of the earth. I tūre manu e whao le lalulangi. Now there's a lot of debate, there's a lot of theological debate of on Gog and Magog. They're still Lama debating whinaunga o lo whai, Gog and Magog. Whatever nations they Yeah. included in there. It doesn't matter. Let the theologians deal with that. Yeah.
Wai pela potol tu spai But I personally believe that it is referring to Russia and all the countries in the north, including Iran. Ya taltono wi ha lo fan tau ya. And then it's up to you. You know, it's your debating it. Na tolo mo tu toel nai tu lang. But the Bible says that Satan will be loosened and Satan will go into the ends of the earth and do more deception. Ya ato talaina mai satani o mana tau sanga to alfo to fa se. So Fa se stangata. some people believe that those that will be reigning in this period here, who are resurrected and also went up in the rapture, may also be deceived by Satan again. Na ya ile si taltonunga. O la tau na o manor si tianga ya mato tu mai tu mo e woti e ona mafai na fa se na I personally believe no. Ya tawa ya tele taltonu ya. But then it's up to you. You go do your own research. Amen? Yeah. I will leave that to the theologians to decide that. But one thing I want to tell you is that Satan will be loosened from the pit of hell and will go into the ends of the world and deceive people. And the Bible says that Satan will also gather another big army. Yeah. The Bible said numberless as sand along the seashore. So I am thinking, where do these people come from? Yeah, maybe next year I will come with the answer, but you go find it yourself. But I am saying that it's very possible that can happen. Amen? The Bible says that Satan will go up into the ends of the world and gather a massive number of people. Amen. Verse 9, the Bible says they will surround God's people and a beloved city of Jerusalem. And the Bible says that fire from heaven will consume them and completely destroy Satan and its army. And in verse 10, that the devil Satan who deceived them was thrown into the fiery lake of fire. Forever and ever and ever and ever. So Satan will have no more chance to come back. That's the end of Satan. Clap offering to God. Satan may be deceiving people and destroying us, but we know that his time is coming. So let's have a look at verse 11, chapter 20. Na ulo fo ile no fo Papali'itele sina maleo tie ai o so la esela langi malelangi ona luma ele ilo fo se me tuai ila ua na ulo fo o e naoti o tangata nu ato mali'i o tutu luma le tua on fo fola le tusi wa fo fola fo i male tasi tusi o le tusi le ola na famsino ina i le o e naoti i mea wa tusi e tusi e tusa malato wa mio wa ava e fo ile sami e naoti sayai wa ava e fo ile oti maseoli e naoti sayai e tasi fo ila to mu famsino ina e tusa malato wa mio wala fo ina fo ile oti maseoli le pafi o le oti fa alua lea o le pafi lea ai se tasi wa iloa o le tusi o le ola wala fo ina lea ile le pafi. Whapea la tangata ia e whai atu e o mai e talia Iesu ai o le whapea. O mai a whai nere wala au. Wa pia kau, pia o kau ngau, pia o taua na wina o le teine, ho ere ka kia rui, so saka kenge. Kau a ngau e whai ang kau pu maa ngai ala wai ia attracted mai ere kenge. I don't know why people are very hard to accept Jesus when we try to preach salvation to them. Pe sau talia Iesu, come receive Jesus. Whapea se si ai alanga whai ngā mea, mo se le leo ka le kūrunga i. People might think that it is for our good that we do that. But let me talk about the judgment first. Bible says anyone without his name in book of the living. After Satan is thrown into the pit of hell, and
Toi fa sa loto mai satani mai lalo. The next thing that will happen Mai si mea la tupu. is that Jesus will be on the white throne. Ia la sa fa I lo fio Yesu le no fali I fa masinonga. The Bible says that everybody that die, whether you die in a sea or in the land, Tangata uma na feoti mai la matanga. wherever you may happen to die at, Fia lava mea na e oti ai. the Bible says that everybody will be risen to the judgment throne. La to e tutu ma mai taimi lea I le fa masinonga. Tangata na whioti le sami, People who died in the no te sea, lauelele, died on earth, in the no te world, tonga vā, po whea le mea died na in the ioti ai. bush. Wherever you No e died, tutu ma mai tangata na i le whamasinonga. will be resurrected in Tangata ia le white iorsi throne tianga le judgment. enu nofo lava le tunga mau will be resurrected to the judgment. Everyone who didn't go in a And trip, Jesus will be sitting resurrection. on the great white throne, the Bible says. Ana whamaileo Yesu mai no fuali. Dead, both great and small, standing before God's throne. Yo tangata o ti umo le The watu sea tu mai will nei give no. up its dead, Mai ele and sani na death te uma na and feoti the ai grave sani. will give up their dead. Tangata umo ye pele na wele ele o la mai fo I fa fo. And the Bible says, and the books were open, including the book of life. Man tu spai anta tala ina leo tusi, a to fa male tusi o le ola. And all who were judged according to their deeds were recorded in the books. E la fa masino ina uma fo tangata tusa mana to a mio ma le olanga. Death and the grave were thrown into the lake of fire. Ya, fa mai leo na fo ina leo le oti. And in verse 15, anyone whose name is not found recorded in the book of life will be thrown into the lake of fire. Mai fai pasu lima fa tase mana to ele maua ona to ingoa ile tusi o le ola la la fo ina fo ile. So, o le aso le whamasinonga. This day of judgment, E te tua I luma o le we atua. will stand before God. And the Bible says, one book was open and another book was also open. Ma la talai ai tusi, la tala fo malesi tusi. So, the other book Malesi tusi. is for all the deeds, for all the things you have done for the kingdom. O malavana e faia o lo tusi ai. Every work that you did is recorded in a book. Nga luenga uma na faia o le tusi le tusi le. The Bible says that everything you have done for the Lord E uma na faia mo le ali o le tusi ai. is recorded in that book. O lo tusi le. And then another book, the Bible says, O le isi tusi le fa mai tusi paia. will record all the names of those who gave their lives to the Lord O Jesus. le tusi o le ola o lo ia le lisi o tangata uma o manuia. So anybody Yeah, yes. whose name is not in a book, O la to uma na ele o ia o la to ingoa le tusi le o le ola. the Bible says you will be thrown into the pit of fire. Man tusi paia o le ala fo ina fo ma o le afi. And you are going to be there forever and ever and ever. E fa vavau lava. The Bible says you will try to die, but you cannot die. Man tusi paia fiu e You will fioti e be le fa na. tormented every day, every minute, every second, Ya la fa taunga ina. Poponga tia fa. forever and ever and ever. Awake mo eleka wakul forever. Mala mo forever. Awake mo mai eleka wakul forever. Fa vavau lava. Mayoto, this is something e kere ula iai. O ke vaki ki o le otilea. Ele va pe kasi siaso e ki o ki ai. No mele la tongi e tanga te lua le ave kanka. You're not gonna suffer for one day or a few months. You are gonna suffer forever and ever until eternity. La pata ia o le oti le fa vavau muli e fa vavau Now, lava. the pain that Ele people uma. experience in that fire, Ya o le poponga o la ngona ina le tamile le. masalo pe se furu pe lus furu la unga e fai iai. Ya 20 There's a lot of so details. sermons to The preach pain about in the brain, in the mind, the heart, the soul, psychological pain, the mental pain, every pain that any human beings could experience. Wow, mo twa inga tinga fa So tangata Opo nga umala tina ele ngona. tu sia la to ngole tu sia le ola. everyone whose name is not written in the book of life Ole a tongi la lui. will be thrown in a lake of fire. So
O le mena le fai tātou, o le fai o le wala au e o maitanga te talia Yesu. So this thing we are doing to give out What's altar really the call, confession people come and accept declaration Jesus. to say that Jesus, I surrender my life to you. Just saying, And when that You can give happens, your life to the Jesus. angel will write your name on the book of life. wa e talia lo Yesu, tu sia lo le ro ingo en tu O le sia. aso la lea e ki whai e le whamasingonga e ka karai le kusi Yesu e po iai lo wingoa. So this day of judgment, Tu the sia book lo will be wingoa. open, book of life, to see if your name is in Ilunga, there. i le langi, ilunga. Yesu, mama, Mai le anga sala e vale le mawhai o na ngā. Le a Sofia fia. Ua o mauti no lo wingoa ua tusia. Ke lola le ko ke le singanga. They sing that song. They just sing the song as just a song. Ai vai o te taunga e mau ki ngoa ua kusiro ngoa kusiro. ana ya lo pesele na. You know that your name is Come there. on people, turn to your neighbor and say, neighbor, mai Hello, mau Tua Oi. makako mea ia halu makako ki ngā inga e whainga mea. Ai le so ngō tu sia le ola. Ya, tua oi, tau tua nama. Oi, Vai o tau ia Tina ki ina kilo whai mai au ai ki nanga. le whai lau neighbor. Vai o e ki kilo mai. Vai ke o loko whaku le leia o ilunga e wha. Whali lau neighbor mai whai lau neighbor. Neighbor, Tua o Oi. e mauti loa tusi lau ngō le tusi le ola. be sure your name is written in the book of life. Uma lona ta tala tusia ka ngaka uma le kusia la to ngol tusia le ola o le atongi la le lua. Everyone whose name is not written in the book of life will be thrown And those into the lake of who fire. have their names recorded in a book of life will enjoy the fellowship with the Lord Ai tata forever uma, and ai tata ever uma, and tu se ever. lola. Ori oli ma le tua, ori oli ma Yesu e fava bau lava. Amen. Te loa, o le mele, inspire ya ui o ke wha mahalosi de ali. Ya, me foi le fa. Mea ia kau ke ya ui le e lona. ngai. Be E strong e in le ke Christ. ki ngā i le lalolangi ngai. E le ima se ki ngā o ngā ki ngā ki koe manga kua pe a o le kei mea umai. Wai ala ka ko ki ngā, o ngā pau o le lalolangi o le anga. Amen. O le ki ngā o le vai, o le ki ngā o le kua. O le ki ngā o le So u, o all- le ki ngā o le loko. Our temporary and pain here on earth is not compared to the glory. Ia o That is kaka foi le coming fa markala le in sia ringa Jesus. mai. Mai, pastor, you're fat. O vaku. Ia. My list tangata e te o I will have a nice body in heaven, I tell you. Ah, fa te e lo tino. Ma na ia fa le langi, ro mai e Yesu. I'm going to have a six-pack. Amen. Amen, pas. A piece of nice muscles. Tino fa le langi ma tango fie. Awai le sia ngā le manga ia mai lo kingo mal momosi lo kingo ai alu se ori. What a waste. No good to have a wonderful body, physical body, but Ia ar ko ura Go mai to mako manga va mai hell. va. Ia. Amen. Amen. Umma longa fai le mena. Then the next thing that the Lord Jesus will do to fa fo lo le lalo lang. Fa longa mai la After that one, kau ke o i le lang. heaven, Pe a or kai meo. Kau ke o le lang. we will go to Ai a heaven. umma longa fai umma me umma ia o manga o le atu ko keu fa le lei. So after everything is done, Koe fa fo lo le lalo lang o le lalo lang ia la God nei will kau ke mo renew fai. Kau ke mo fa le lalo lang ni ngai. the world and new earth. Ya va fonga la o tau le me la fai e le atua. Amen. Pa linga lusu matasi fa mo le lua ia. Na ui loa lea o le langi fou, ma le lau langi fou. Ia. A wau ma vai atu le ulua i langi, ma le ulua i lalo langi. Ia. O le ai fo i se toe sami. Yes. Na ui loa fo i le ai pa ia o Yerusalema fou. Yes. Wa lui fou mai le atu o le langi. Yes. Wa saunia pei o se Ya fatoa va o tani. Uma lo le na fai. Mai lo le atua o le a koe fa fo lo le lo lang. Fa mai le yo tala a Ioane na tu sia le tu sia lea. Fa mai o le lalo langi fo ma le langi fo. After everything that happened, John said he saw a new earth, new So heaven. the old heaven is gone. While we say le langi tuai, The old earth is gone. while we say le ele tuai,
The new heaven will be installed. Ia la o mai le langi fo. The new earth will be restored. Apena foi to fa fo win le lalo langi fo. And a new city called Jerusalem. Na ye fo le ai fo o Jerusalem fo. And in verse 5, God said, look, I am making everything new. E pe lima fa mai le tua o faia me o mai fo. And so in verse 10 and 27, John described the new Jerusalem. Fa o pas fo lo fa pe lo fito lo fa matala Ioane Jerusalem fo. So it's amazing what the Lord is going to do. Tia le mea le faia le tua. O le asu sunuina le lalolangi, fa pena na toi fa fo le tua le lalolangi. So the old earth and world will be burned up. So in verse 5 and 6, the one sitting on the throne said, look, I am making everything new. What I tell you is trustworthy. This is what the Lord said. It's trustworthy and true. He also said, it is finished, meaning that the Lord Jesus has already set the plan in place. Na o mau ta o Yesu ya Ioane ia tu sia me o mai ia lalo wa moni fa maoni mai tupu lava. Le matau puna lusu tasi fai upe fitu fa longo la to le mele mana mia e tatou ia. O le man malo, e mau e ia mea uma. E fai fo ia umo nā tua. E fai fo o ia mo watali. Amen. Amen. All who are victorious will inherit all these blessings. Tangata o mai manu malo na mau e ia fa manuyanga pe ona I will be their God, wa o lo na to tua. and they will be my children. Me foi la to ma ufa na. Defeat is not allowed. Le o ia se to ilalo ma se fa ia ina I. Angaleve Marcus Paia, all who are victorious. Bible says tangata o mai manu malo. So failure is not an option. Le o ia ina se Defeat is not an option. le o ia se fa ia ina ma se to ilalo. Come on, people. You understand what I'm saying? Amen. Failure and defeat is Amen. not an option. Fa leo ngaina atasi mane to ilalo Mele faliu la neipa vai neipa ya e fa malosi ma ya e loko kele. tua oi be strong, be Ya e courageous. fa malosi ma ya e loto tele. Be strong and be courageous, neighbor. Awange e fa longo I mo langona o tangata mo feelings. Do not lose. Don't be led by hope. your feelings and your emotions. Au lava te whanangolango. Yo langona I me tupu ile aso male The aso. hardest thing that anybody will do is to try and control your emotions. Ole me pitina whainga tau tangata. Langa o ele low control. If I yo fai unga yo emotions. E o mai lo langona. Fai lo lau fai unga yo langona na. A ele o se meanga mai le tua. Well, don't make a decision according to your emotions. Not from Make a God. decision according to what the Lord says. Whai lau whai unga. Tusam le meo whai mai ele tua. Langa o kele kaka mai. Se o fa ma vai. A lot of Ufa ma people vai. resigning. Oh, ese foi langonga wo o mangi langonga vai. Au ke fa ma vai o langonga. Au ke give up yo langonga. Yes. Defeat is not allowed. Failure is not allowed. Toi lalo ele tadia ina lava I le malo. La to umo e manu malo la to te mau nei manuia. All those who are victorious will And I inherit all just these say I will blessings. be their God and they will be my children. Vea o mona tua tua. Sa Vea foi la la tua mo la fa fonga la o ko le lisilia. O le lisilia, o le ko akelo ka le affectai. So let's have a look at verse 8 ia. A o e loto vai vai. Yes. Mai e le fatua tua. Yeah. Mai e fai me inosia. Yeah. Mai e fasio tangata. Yes. Mai e fai taanga. Yes. Mai e whaataula itu. Yes. Mai e ifo i tupua. Yes. A to mai e tala pepelo uma. Yes. E fai o lato tofi le pafi. E muai ma le te yo. O leo ti whaanua lea. You guys understand? The Bible says, all the cowards, the unbelievers, the corrupt, the murderers, the immoral, those who practice witchcraft, idol worshippers, and all the liars. Their fate is the lake of burning sulfur, which is the second death. Le lisi atoa nao I la tau. Le hale o I le manui whaavavau. Let's have a look at the list.
O e loto vai vai. Mua mai a le loto vai vai. Alisi le na cowards. Cowards. Man, you are a coward. Vai mai o e loto vai vai. You know, nobody can stop things from happening. Nei se isi mfain tau fi me tupu. Unfortunate situations happen and they happen whether you like it or not. Te le fa ingata tupu le ola nei pe te mana ia pele ai e tupu la. You cannot control the wind. You cannot control the wind, Ele mfain na but you can set your sails. You cannot control the weather, but you can set your sails. Amen. So yeah, mala male me lefe matus pa ia. O the cowards kangaka loko vai vai. Patalo fo tanta nei o tama pai awa ke loko vai vai. Awa ke fa vai vai. Awa ke fa vai vai ngo fie. The unbelievers le fa tua. o ele fa tua. Yo, te le a ke si ano va pengai. E ke si ano ai le fa kokua. E le fa tua. Christians are like Ma that. ke le trusting ale li. Become Christians but weak in faith. Fonga o le si upolema the corrupt. Yeah. Fai mea inosia. Corrupt. O le tangata le ka ua le corrupt. O le kangakanga ke whai se mea e penge fiki e ia. Ai lusi ai le si kangaka. People who Mea work ka o for le their corrupt. own benefit and make others loose. Ia whakaalo whai lau neipa whai neipa. O le mele o corrupt. E le se kangaka corrupt au le langi wha mole mole. Fai tua oi. Ile ai e sangata pio pio e alo le langi. The murderers. Tangata fasio tangata. Ia o whamatus pa ia a ita ilo uso o le a. O le fasioti tangata. Yes, Jesus. The immoral. Teaching in the Bible when you O le whasa teach your monga le brother, immoral le sa wa i. O e whaitaanga. O e whaitaanga. Whafonga mai. O le kangaka e whaitaanga. O le kangaka e kele anga ka. As simple as that. So you have a boyfriend here, you have a boyfriend there, you have a boyfriend there, you have many boyfriends. Kai lucky oi. that is immorality. People with Ya, many, o la many boys la. tasks. Foi lele. You have a girlfriend here and there, you have too many girlfriends. O menga ka fai kaanga. Ya vai. E le fa pe foi nga o kamiki wai, le ka kiki ko longa pe. O fai taanga tau tau le fai kaanga foi kanga la fai ko lua. E fai foi aka ai kanga. Is affected. Young ones, oldies, Ya va talo fai la nepa fai they are nepa. all immorality. Fai nepa. Ele ai ele o nga. Tua oi fai O ai, nga. I'm not that. E va fonga la o tau, le fa fonga o tau tali o le melea. O le tali o le melea. Tasia siau kenge kasi siau The boyfriend. answer is one girl, one wife, one husband. Tasi. Va ai le lei. Wa le menga ele nga e. Choose wisely. Wa mao la ukala ele si a ke wa ko va ko manga o le si a ia nga e fai fo ele ia u mai fonga e wa kele fa fi kauri. Al fa fi kauri piko singa lenga. E kele arwa ile langi le ola va va. Choose wisely your partners in life, husbands and Those who wives. practice witchcraft, ia au ko se fo sa mo mas fa kaula iku. Yeah. Idol worshippers, fa fonga mai o le idol worshippers. O le tangata le wa tapua i le me pele lona loto. Wa vese le tu mai lona loto au tu i le me ala pele ya te ia. For example, a fai wa o iskanka wa vese le tu ku ilonga fale. Ia po le iskanka wa vese le tu ku ilanga fale. Ah, le iskanka wa vese le tu ku isi simea. O le menga ka o le idol worshipper. Amen. 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 Ja, my Lord to spia, their fate is the lake of burning sulfur. So I have the fale. You know in Ai, Anto, ano lea mo ile. le paf. Alo le fai kauru ku spia. Fa linga lusu kasi fai upo valu. Mai kilo yai. Ai se me ole lisi le e la vea. Say Lord, I'm sorry. Please forgive me. But I'm going to stop doing this from today. You go home, check that verse
8, chapter 21. Yeah, and look Fai at upe tolu, yourself. makaukia la me mana ia le fai upe tolu, ma tau polusu matasi fa mola ma ia. Yes. Tua whātasi matangata, e mau fo o ia ma i lātou, e whai fo i lātou mona nuu, e ia te i lātou lea tua lava. Ya, atai. Fai mai la ia lea. Ole no fonga le la no foi tangata ina wa uman fa fo la lo langi fa fonga mai. Fai mai ole a inga le ole atua. Fai mai o ia olo ia te i lātou. Ya along a presence will be with them forever and ever. Fai upe fa mai ia. E so loi e se a fo i lea tua loi mata uma i o lātou mata. E lea i fo i se toyoti, po se whaanoa noa, po se awe. E lea i fo i se toi puapua ngā, a wau mawai atu mea momoa. So ele ai se ki ngā, ele ai se koe kangi, ele koe iangi loi maka, ele koe iangi whangongoanga, ele koe iangi ki ngā, pe a o ile na aso matango fie. No more crying on that day when God is with his people, with his children. There will be no curse upon anything. And they will see the face of Jesus. And his name will be written on your forehead. The Bible says in verse 5, Wa fetalai mai fo i le ti el no fo ali I fauta o te faia ia fo me o malava wa fetalai mai fo o ia te au ia e tusi a wa upu nei e moni ma fa maoni ia. Vai upo lima. There will be no night there, no need for a lamp or a sun, for the Lord God will shine on them, and they will reign forever. Le ko yangi moli, le ko yangi pili moli, le ko yangi mefa penga awa le moli o Yesu Kristo le pula mai no na mala malama ma shine, but it's gonna be beautiful. Matango fie le langi mafutanga Yesu. Valiu le lau neipa. Valiu lau neipa. Sanga lau tua oi. Right, neighbor? It's going to be beautiful. It's going to be absolutely beautiful. Falinga lusu malua fai upe fitu. Afonga o tau. Fauta o te vave alu atu. Yes. Amu ia le tausi upo le valo anga o le nei tusi. Yes. Fai tau fai upe rusfulu. Ua fai mai le moli mau I nei mea, e moni o te vave alu atu, amene, o lea lava le li ia Yesu, ia e a fio mai. Fai mai le tala Yesu fai mai, look, I am coming soon. Jesus said, I am. Okay, le loa po le ase, theological interpretation, e koe wha makala e ngā ves, fai mai Yesu, I'm coming soon, meaning that it could be in the next 3 minutes, it could be in the next 5 minutes, it could be in the next second. He said, I'm coming. Verse 12, look, I am coming soon. Fauta foi o te vave alu atu, o ia te au foi le taui o te taui taitasi atu, ia tu sa malana mia ua fai. Mai Yesu o le asau o ia ma le taui e taui e tātou. Jesus said he's coming with reward. Kau ia ia umaluenga uma ia e fai. To take back all your work for him. Mato word ka faonga le au fai pese. And I was thinking, they sing in the morning and the evening, they practice during the week, right throughout the whole year. Malolo uma ministry ala Halleluiah le praise and worship. Yeah, do you think they deserve a big applaud? Do you think? You think so? You think they deserve it? Ala talala ne ya o tau o fai pese. Whapea o ia ungaluenga le whai e le o noticinga e le atua. Well done, worship team. Whapea o kou le ko ki kinga inga a e le o tilo le atua e kou mea le whai. God is observing and watching. Me voi la le vai. A wiki pese le la vai, le sia so sa. E pe ke pese le fie iai, le sia so sa. E a paua e pese fo le wa e whaari I fo le so sa. E a paua e le tena fo le so sa wa e le la va pese. O sa pese pea. Be patient. O fai aku foi. E le lei al kako pese a e palasi foi lalo e oki. E alu le langi. Tiredly, exhaustion. Do not serve Jesus. At least le to tele matou ma te whelanga atu ma to whitangisi a oe. Keep serving God. Fai alu le oi le langi le la alu sitianga a. Amen.
Akalusia o laile leilo wola. Hopefully, your spiritual life is good with God. The Bible says, the Lord Jesus said, I am bringing my reward. He said, I'm coming soon. I'm bringing my reward to repay all the people according to their deeds. Tino mai Yesu e vave mai. Sau Yesu. Ta ko fa ile la vai pese le nga lu loku on sai. Ya e on Everyone sai. else who's serving God in the church, be patient. E me ku kupu me va penga e on sai. In spite of everything, challenges, Awange ya vea ka ngaka ma me cancel la ile me le sa ule ku. Awu vinge me la ku kupu lo fale vai fa vai vai e foi ma oi. do not allow anything to block your walk with God. Ye pe fa vai vai fot finge ai vai oi halu o fa malo si au fa vai vai ka ka ia ku wale e ia la so ke ko popula i fo la kamanga ia ngo fo la o menene nene ya. Yes, be strong, be courageous, serving God. Don Kelly, bakalo fa neighbor vai neighbor au ke fa vai vai everybody tend to your neighbor. Au ke fa vai vai. Do not lose. O lo sau Yesu ma le tau ia oi to tong ia oi. Lo kau Do ki not nga be o lo nga discouraged. patia to tong ia oi le Jesus is tua. coming back with the rewards for you. Blessed are those if I upasuma le fa. Ia i lātou o e tāo lātou of, ina ia tanga ia i lātou le la au le ola, ma ia lātou lu atu le a ai o na whaitoa. Ia fai maavel kanga me ka. Ia wa, o isi kanga le fisu ia i malo ofu, au le va ulo ofu. Wa uma le fangfa sau nga fa pasi ia le ka. Le ia le ko nga kanga le kalongo e kuspa ia. O le fa mama le leo kako kangaka, kako wolanga, fa mama lo loko. Fa mama le ko kongo lo loko, po ise me o fa le kongo ai. E ise me ke loinga ya fa inga le mafukanga ma le atua, halu le atua, le fa mai pali nge, halu le atua fa ko ese ai. Bible is encouraging us, live a pure, clean life before God and before others. My blessed are those who wash the robes. They will be permitted to enter through the gates of the city and eat the fruit of the tree of life. Le la au le nga sala ya kama eva fa kanga ya ke oi be ao le solna Yeah. me le ya o sai a sau fa life. so songa o sai Be patient, ska mai kimi be e courageous. la fa so songa o e le ya pa u ai o sai fa so songa ya o so mai fo lo wika o sai Be I also strong my in temptation. fa ma vai on sai lo fa ma vai ele Testing and trials. Be I work patient. fa ma vai on se ben kupu Don't ya fa ma resign. vai on le vala au le tu ya te oi I work fa ma vai on se ben tupu langa kele o le mela o le me Only fa yo le depart si from ka mo church. ma ka yo ka God ya is calling fa you. vai vai e ala nga fa vai vai on le kele o mela e ui ai When you're discouraged, you will go through the fa u pe fitu mata po lusu maltasi all who are victorious will inherit these blessings. O le man malo, e mau e ia mea uma, e whai fo ia umona atua, e whai fo o ia ua talii. A fonga la to il fai unga il fai upu e ono il matau po lusu maltasi fa mai ha. He said, "It is finished. I am the Alpha and the Omega to all who are thirsty. I will give freely from the brings of water of life." Mana ola uma fa uma la unga tau ne. But may all who are thirsty. The driving force for every one of us must be the thirstiness. The real essence of the inspiration of God for your life is the thirstiness of the soul. Ke whakue ke oia, e lea ima se kangaka e fia ingoe. A fia ingoe kangaka ke vai e le ngofo le lei e suru e sue me whamali e ailo na ngā lala.
Ai le so fie e ke ngofu fo nga e fa ya kule la unga e ke pupula mai pe pupula nga ka le vanga e fia le fale e pupula nga fo le e fali e le la unga le fa ki ha o al ka nga ka nga unga u ile li e le ma no fo Amen. Should be thirsty for God. anybody who is thirsty for God, they will read the Bible, they will pray, they will get up in the morning, they will commit to their lives to prayer. They will read the Bible, they go to church. And when they go to church, When sermon is preached, be thirsty. yeah, if you know, lala. Now atu ya Yesu. Ayo e kasi ka ko o le ngo ma fa pe ka ngo fa ka ku la lo la ale a ko se ku la lo la nga u ko ku mo mai for 4 hours. It's not even 1 hour now, and now you want to quit. Oh, ko ke pole o le fia moela ka le la va ka fa nga. Amen, Pastor. Church, o le tusi na faling. Praise That is the the Lord. book of Revelation. Brothers and sisters, It is the most difficult book in the Bible. o se tusi mtua fainga ta tele It na vang took me famatala. hours and hours of reading and studying. Awawa ulo, walu William, walu Max, walu Barry Smith, wa umala umatutua, wale lopo e afaya. Fe'etau na pe Pastor I tulai tele. And Fe'etau so ma I decided I study. will go and do it myself. Wai le toi sisi toi faia. E wa mai time your pastor se. Amen. Oh, ina tusi Ita fali. tula i malai. Fafikai le atua molana upu molana. Mol tusia God fali. for his word, I want you to stand on his your feet revelation. and lift up your hands to the Lord this morning. When I think about the Lord, how He lifted me and placed my feet on solid ground. O te nofo mo mafau fau. I le tele o tangata whaavaivai. O whai atu walisia so conference whaawhiwhi au I ema se no waluai. A le conference ngā e ke leo tangata leo whaiwhi au whai mai. Wa lewa na whaiwhi au. Wa leo toi whaiwhi au. I've seen it toi, why are you not pastoring a church anymore? And they said, oh, it's too much pressure. I just decided to give up. Why did you give up? Oh, too much. And I'm thinking, no, never too much. Oi foi, au ke fa vai vai le li. Au te fa vai vai me tu tupu. Focus your eyes on the rewards. When the Lord God will return, He said, I'm coming soon and I'm bringing the reward. Things happen, they happen for a reason. But for you as a Christian, you should never give up your fight. You should never give up your walk with the Lord. Please, if you are a parent, you are responsible to encourage your children. If you are a person who is single, you are obliged to encourage yourself. Never give up. Never give up your walk with the Lord. It's beautiful what the Lord is coming to do.
I'm looking forward to the day when the Lord comes. Pe momo mai leoti, let it be so. Pe momo mai le sitianga, let it be so. My responsibility is to stand firm and stand strong. When I think about the Lord, how He lifted me up, put me on solid ground. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground, it makes me wanna shout, Hallelujah, thank you Jesus, Lord you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout, Hallelujah, thank you Jesus, Lord you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground, it makes me wanna shout, Hallelujah, thank you Jesus, Lord you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout, Hallelujah, thank you Jesus, Lord you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout, Hallelujah, thank you Jesus, Lord you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout. Please, I don't want to let this go. Ai a whaia iai se tangata el tatou mawhtanga na tele Italia Yesu e whai mali ma whaola no nolanga. Please, would you lift up your hands? If you're not born again, you want to receive Jesus as your personal Savior. No one? Hallelujah, Lord. Okay, I won't embarrass anybody. But if you know that your life is in a mess, you know that you need to suss out some stuff with the Lord, you know that there are things that needs fixing spiritually, you know that you are playing around with fire,
A e loa iai se mea o whaleto. Anga leo tatou malama le afiong pa ia le atua. E le aise se mawhai o no i le langi mani a mi o whapena. A whai fo le te la vea le lisi o le whawaiwai. Ia leo tatou loa i le aise kanka le langi e whawaiwai. So, whatever na a fia toi oe i le launga le nei tae. Would you be humble enough to say, Lord, I'm sorry. I desperately needed your help. And if you do, please close your eyes and say, Lord, I'm sorry. Need your help. Please forgive me. Say, Lord, I'm sorry. And please forgive me. Say, Lord, I'm sorry. Please forgive me. Say, Lord, I won't do it again. Hallelujah, Jesus. That you can say, Lord, I'm sorry, I made a mess of myself. Please forgive me. Please, dear Lord, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Lord, mato uma mato te atu lumole. Satauro keriso mato te ifo. Ya te oilo mato tua fa mole fa mangalo I mato. Me wa faina el tato maftanga, please forgive us. In the mighty name of Jesus. Hallelujah, Father. And lastly, would you please turn to your neighbor? Now we want to encourage anybody. So turn to your neighbor. Please say something encouraging to your neighbor. Say, neighbor, be strong. Be courageous. Hang on to God. Don't give up. Let's sing the song again. When I think about The Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground, it makes me wanna
Jesus be glorified. Thank you, dear Holy Spirit, for your help. Bless you, Jesus. Thank you, Lord. Amen and amen. Lala mai lalo fa mole mole.